yen kal nawang gagaine tiban-tibanan jani harus mekutan. Bahasa Inggris, bahasa Jepang, Korea lan bahasa Jerman sing berfungsi ulian sepi wisatawan. Nyesel jani sing heula kebisan lenan terlena pidan tiang disona nyaman. Pariwisatane Cagerang 100% kat andelang jani banyak uog megaturan. Pidan dadi gain membahasa Jepang nanging jani terpaksa ngayahin tukang memburu bangunan kulitnya lemang nak ngadenang yang uli daerah kanginan. Pidan membahasa Inggris ngayahin turis di restoran megait yang dadi waitress sekat di rumah kan yang belajar bisnis modal telah yang rugi medagang manggis yen mekejang banting setir dadi dagang yen kenehang yen kalnya dadi pelanggan. Nyesel jani sing heula kebisan lenan terlena pidan tiang disona nyaman. Pariwisatane Cagerang 100% kat andelang jani banyak uog megaturan. Pidan dadi gain membahasa Jepang nanging jani terpaksa ngayahin tukang memburu bangunan kulitnya lemang nak ngadenang yang uli daerah kanginan. Pidan membahasa Inggris ngayahin turis di restoran megait yang dadi waitress sekat di rumah kan yang belajar bisnis modal telah yang rugi medagang manggis yen mekejang banting setir dadi dagang yen kenehang yen kalnya dadi pelanggan yen mekejang banting setir dadi dagang yen kenehang yen kalnya dadi pelanggan.
Apa kadenan ning ranayang dijemirip ada kuangan dewek beli ngayahin adi nage ke salon beban nage melalui atehang anu masih adis tata ngambul-ngambulin beli nang tegarang pinah-pinahang debes ngulurin gedeg basang ngale dadalan mau yutan nyetilan bedik curiga mikan gigis cemburu serta tenudo beli ngalami tradisi dijemirip tongos bener beli dadi nak wani pikir-pikir malu dah asal mesuang munyi mekuranan yening umpami yang beli patu buka madaran isine kinyukang tulang ne sampingan pangasing likat ragam magalekan debes ngulurin gedeg basang ngale dadalan mau yutan nyetilan bedik curiga mikan gigis cemburu serta tenudo beli ngalami tradisi dijemirip tongos bener beli dadi nak wani yen memunyi pikir malu dah asal mesuang munyi umpami yang beli patu buka madaran isine kinyukang tulang ne sampingan pangasing likat ragam magalekan pikir malu dah asal mesuang munyi mekuranan yening umpami yang beli patu buka madaran isine kinyukang tulang ne sampingan pangasing likat ragam magalekan.
Ring manis nyepi di ngembak geni wenten gendeng niki beli ngajak adi kanti kewengi numpahang isin hati dan ada ragu di hati tresnane jani adi mulane pantas ngelahang tresna suci nek ada di hatin beli liu bintang nanging tanpa sunar bulan petanggalan ya diaston tanpa bulan muana dine mesunar satma kesunaring bulan nyih layang jegeg adi sekadi bulan adi beli sayang beli ngang santres nekin adi ada pesan adi meninggalin beli adi beli sayang beli ngang santres nekin adi ada pesan adi meninggalin beli nanging tanpa sunar bulan petanggalan ya diaston tanpa bulan satma kesunaring bulan nyih layang jegeg adi sekadi bulan adi beli sayang beli ngang santres nekin adi ada pesan adi meninggalin beli beli sayang beli ngang santres nekin adi ada pesan adi meninggalin beli adi beli sayang beli ngang santres nekin adi ada pesan adi meninggalin beli santres nekin adi ada pesan adi meninggalin beli
sayang. Mula duine sida menebekin Mekada bisa masih nyakitin Nanging adi ane sayangan Ane madan tunangan beli Kerasan sing ada bedane Suba makelu beli mikir-mikir Sing taen adi sayang jak beli Sayang beli sing taen hilang Nanging adis tada kuangan Sakit hati nenana Ampurayan sing ngidang nudugan Kena bali matadu adi sing rungu Dikena beline pang padang ngajian Nedotang ngadi apang beline ngalah Sing kalbuin adi nepuk beli Melajah jeling jani ngajinin tresna Sing kalada beli dari pelampiasan Rikala adi mama de sing karuan
anak sareng kurana jani beli pengangguran ulian beli di PHK ulian kena hemelan pang payu keluargane cuma bedek sing tau ken nunduk timpal melah mepisuna boya jadi yang uturen boya tiang maduaken luong itu sema bedik ira gedadi jelema jale malah bakale mati sing hidang sangkal melahang yen matimpal desna puken kejewahan pangidang saling ulakan ulian kena hemelan pang payu keluargane cuma bedek sing tau ken nunduk timpal melah mepisuna boya jadi yang uturen boya tiang maduaken luong itu sema bedik ira gedadi jelema jale malah bakale mati sing hidang sangkal melahang yen matimpal desna puken kejewahan pangidang saling ulakan boya jadi yang uturen boya tiang maduaken luong itu sema bedik ira gedadi jelema jale malah bakale mati sing hidang sangkal melahang yen matimpal desna puken kejewahan pangidang saling kaden bebeki
sing maci tutur puyung tanpa bukti ngorang dianglah demenan di sisi bedek tu sing medaya kar kekene unduken di benin buka kesula denapi kurenane bedek nyal jalan yang balas muda sejak bunga enang bernyala hulian gosip murahan api cemburu ngengoro dangdang panci sok kasih payu melingkar. Jelasin sama aku nih apa ini? Saya ngadu. Kamu tuh mau cerai sama aku ya? Saya ngadu begitu. Jelasin apa? Saya ngadu. Nggak ini. Lo harus percaya jawab lu. Pokoknya aku minta cerai. Saya ngadu nak. Bedek tu sing medaya kar kekene unduken di benin buka kesula denapi kurenane bedek nyal jalan yang balas muda sejak bunga enang bernyala hulian gosip murahan api cemburu ngengoro dangdang panci sok kasih payu melingkar hulian gosip murahan api cemburu ngengoro dangdang panci sok kasih payu melingkar. Aduh sing percaya dong las nyoman menyakitin beli bukan nyoman ngai nang beli bang
bukan anak beli jani hidup. Harga diri beli ne anggo nyoman pelalian, terus tulus beli nyoman ya nanti donglas hati nyoman ngaduane dua nyoman hitungan bela kena melok-melokin kurenan abadek sing ada kena curiga nyoman gak berdaya berak buka kene kaden seken kelesetia ningai nang beli percaya dong kenyataan nyoman kekene Kadira setusing ada tongos yang kebang Mopekine nyoman mopeki Mopamit ngaku nyoman mekuli Tahu-tahu ne nyoman di sisi Mejanji nyoman ngajak nak wani Ganten nyoman kal ketara Rebek petugas nyoman memitra Dadi satwa order ketara memitra Mentu dia buka nyoman ngadanin Buka nyoman ngaina pejalan Pan sepalan Tungan sumber meparasan Kini nyoman mebeki No pamit ngaku nyoman mekuli Tahu-tahu ne nyoman di sisi Mejanji nyoman ngajak nak wani Ganten nyoman kal ketara Rebek petugas nyoman memitra Dadi satwa order ketara memitra Mentu dia buka nyoman ngadanin Buka nyoman ngaina pejalan Pan sepalan Tungan sumber meparasan
rikala sebet hatine ulian kebobogen anak elo neba makuranan pangaku neno baca ne sangat bakat sebetang nepukin reramane mecanda kadi ngarepan adi padi dadi kurenan beli kadina bemekuranan iraga nyalanin metunangan tu sing ada menyet hadi kal mau bokin beli kadi panase adiban anyudang hujan awai duga seraraman beline mau jalan kau ngide hati di angkul pemesun adine ada nak muani ane nyadang beli ngaku ne hantu kurenan adine ane kayang jani konen sah cerai tebal rasa muan beline makadang peninggalan ketujukan dewek beli halak jengah padene jani rasa yang kerasa meku berbeli hidup kartu undangan ne kadung sabarang hampura yang buang masa kapan foto prewedding ne kadung mapasang kal simpan anggon kenangan tebal rasa muan beline makadang peninggalan ketujukan dewek beli